hari imbeba yaciye agahigo nka Kabari Tazari. Mu mpera z'umwaka ushize umugabo umwe wo mu gihugu cya Equatorial Guinea yabaye ikimenya bose nyuma yo gufatanwa amashusho amugaragaza ari kuryamana n'abagore bagera kuri 400 bose. Uwo nta wundi uretse umunyabigwi Balthazar Ibang Engonga. Abo hirya no hino ku isi bacitsemo ibice, bamwe baramwamagana abandi baramusingiza, ubwo sinzi uruhande we waruriho. Amakuru utamenye rero nuko imyaka 10 mbere yuko iki cyamamare kimenyekana, aho hari muri Kamena 2014, hari imbeba yo mu bwoko bwa sumbirigi yaciye agahigo nkake. Iyo ni sumbirigi yitwa Randy yo mu ifamu iri i Hatton County Ward i Warwickshire mu Bwongereza. Randy w'imyaka 4 y'amavuko yatorotse aho yari afungiranywe n'abandi bagabo maze yinyabya mu buraro bw'abagore. Yamaze by'umwera abana nabo, kandi mu bantu bari aho ngaho ntabashije kurabuka ko ari umugabo kuko bigoye guhita utandukanya sumbirigi y'ingabo n'iy'ingore urebesheje ijisho. Bamenye ibye ari uko babonye imbeba z'ingore zose zisaga 100 zari aho zibwegetse. Bafashe Randy wari ufite akanyamuneza ku maso ariko wasaga n'unaniwe cyane kandi yarataye ibiro, bamusubiza mu buraro bw'abagabo, ariko asigaye yanditse amateka n'ibigwi bikomeye. Nta gushidikanya ko buri yageze mu bandi bagabo yakiriwe nk'intwari. Nyuma yaho izo mbeba zaje kubwagurira ubwana bigera kuri 400, kandi umubare w'imbeba zari aho wikuba 2 kose. Amahirwe Randy yagize nuko yari imbeba, bityo akaba atarasabwaga gutanga indezo y'abo bana.